sekuphakameni. Bantwana abahle benkosi yasezulwini, besikade sisonke sifunda lo mthandazo wesabatha, siphakeme sonke kukuhle. Thema sekuguqa khona kwakuhle kakhulu ngoba eduzo kwami khona abafowethu ngase ngiyacasha ngabe ngisabonakala, kodwa manje sekufika umzuzu omkhulu engenakubalekela ukuthi kufanele balapha ngime ngedwa manje ngingasalekelelwa umuntu. Kunjalo ke mawukhonjwe umuntu wasezulwini, ayikho into oyenza kunye kuphela nje ngikucelayo kulomzuzu uNkulunkulu wasephamana ngiphele wona abantwana abahle, ukuba uNkulunkulu wasephamana ngikhumbule. Amen. Ngoba kuyenzeka umuntu uma ephakeme lapha kule ndawo athi ukhuluma indaba kaNkulunkulu kanti usephambukile. Ngeke ngizwe kwesinye isikhathi uma kade uphethe umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba uma usuke lapha usuke umphambi kwesibuko sasezulwini sikhanyisa wena. Kwenye inkathi umuntu uyame lapha akhuluma indaba kaNkulunkulu athi uma ephuma lapha ngaphandle abantu bangasho ukuthi usibanibani ubethile, bathi kanti usibanibani unjani. Ngoba ngesikhathi uthi uyakhuluma ukhuluma indaba kaNkulunkulu usuke ukhuluma indaba yakho, bese bethi abantu kanti usibanibani kanti unjani. Sesweleke abantwana abahle benkosi yasekuphakameni imilomo yokubonga uNkulunkulu noma insuku sezihambile, kodwa sakhumbula lapho sivela khona. uNkulunkulu wasekuphakameni usibuthile, wahamba nathi waze wasibeka endaweni engcwele phezulu kwentaba yomhlangano. Waphinda futhi uNkulunkulu wabuya nathi weza lapha. Siyasweleke imilomo eyinkulungwane, ngoba ngeke ngicabanga ukuthi mhlambe le ntaba yomhlangano esisikhuphukile inkulu ngaphezulu kwalokho esicabanga ngone esikubonayo. Mhlawumbe abantwana bakwaIsrael bona baba nenhlanhla ngoba babona ubukhulu bayo, bathi mase bebiziwe ethi uMose uthe namhlanje wozani nonke ngiyokhuluma naphe kwentaba. Yayisibonakala basibembuleka amehlo abo, yasiyashunqa, yasiyanyakaza, base beyathuthumela baze basho kuMose bathi cha Mose, hamba wedwa uyokhuluma noNkulunkulu wakho thina siyamesaba. Kodwa amehlo ethu afihlelwa masikhuphuka siya phezulu entabeni, mhlambe siyibone ifana ezinye intaba. Angazi ukuthi uma singavezela yona avuleka amehlo siyibothi intaba enjani, singahle senze njani. Kodwa ngiyakhumbula ubaba abadala babekhuluma indaba kabamkhulu ba umqalo wendlela, bethi wathi maye sebuya phezulu kwentaba esekhuluma nabantu uthi ngakhuphuka ngumfo kanhliziyo, kodwa ngathi ngibuya ngase nguyise wabantu bonke. Ngoba le ntaba uma ukuyo kufana uma ubuya uze emhlabeni ufike sekushintshile usuye esinye isimo, bathi besimazi lo bekuthi kodwa manje sebuye entabeni usenjini. Ngiyayesaba indaba kaIsaka abantwana abahle benkosi sekuphakameni. Indaba kaIsaka indaba eyaziwayo, lo mina lapho umvakela uNtombela lapha emaqedini. Amen. Uthi Isaka maye semdala esekhathele esebona ukuthi uyahamba emhlabeni, usebiza indodana yakhe endala kwakwamawele. Ngosikokela kwaJuda bayazi ukuthi omdala kwakunjani. Wasebiza iwele lakhe elidala uEsawu wathi woza mntanami. Wasevuka esehlala ngodonga uthi mntanami ngiyabona sengiyahamba uNkulunkulu seyangibiza. Kunye kuphela manje ngifuna uba ngikwenze, ngifuna ukuba ungenzele utho oluthile bese uyabuya uze kimi mntanami, bese ngiyakubusisa bese ngiyahamba. Hamba ke uyendle uyongifulela inyamazana enhle bese ungiphekela ukudla kumnandi, ubuye bese ngiyakubusisa. Ngehathuza ngoba indaba yaziwayo. Kanti ngesikhathi ekhuluma kanje kuzwa unina walezi ingane, lezi ingane zakhe akayithanda ukulingana nawo, ukhona ayithanda kakhulu kunenye.
angazi nakubazali noma ke kube njalo yini kodwa ngikhuluma le ndaba nje ngiyikhuluma kuphela wayesegijima siya kuJakob wathi mntanami ngizwile uyisho ufuna ukubusa uEsawu lesibuso ngifuna kube yisakho gijima kuye lapha esibayeni wena uthathe indlela esheshayo ubese ufika uhlenza imbuzi masinyane uyise kubaba wakho uzokubusisa yithi ke lengane ngenze kanjani ma ngoba mina isikhumba sami sokucwatha umfowethu noboya emzimbeni uthi lena chabo uzothi mawusuyilungisile imbuzi bese uyagqoka isikhumba sembuzi lapha engalweni lakho uzofana nomfowenu angiqondile bangikhulume lokho khona into eyodwa nje ngifuna bangidlile mangikhuluma ngendaba yokubuya phezulu kwentaba umhlangano ngoba angazi ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni usuke enzani kithi usuke ethini kithi uma ethi asikhuphuke esendaweni yakhe engcwele abese sibuyisa futhi athi asize emhlabeni onenzondo ngoba hleza nathi sifike sizonde asilethe emhlabeni lapho kuhletshwana khona hleza nathi mhlawumbe sifike sihlebe nje yize sesiphuma lithi ivesi kade selikuba lapha wabakhokhela entabeni esenhlangakazi uma uNkulunkulu efika sibeke endaweni engcwele kanga ebese sibuyisa esilethe emhlabeni futhi bese sifike sifana abantu bonke kusuke kwenze njani sisuke siyokwenzani kanti yayisiphuma ke lengane masinyane yayisekwenza lokho yayisigqoka nezikhumba yayisibuya isizakise yayisifika isiguqa baba sengibuyile uthi kuyiza hawu usubuyile mntanami washesha kangaka uthi baba ngibe nenhlanhla ngithe ngiyahamba inyamazana vela iletha kumina wasetsondela mntanami ngikuphathe yayingasaboni le ndoda emehlweni yayisindala sondela ngikuphathe yayisimphatha wayesebuza uboya ilapho ngifuna ukuba ngiye khona ke wayesebuza uboya yithi ke le ndoda endala engabona emehlweni uIsaka mntanami ngiyalizwa iphunga lakho ukuthi uEsawu ngiyasizwa nesikhumba sakho sinoboya ukuthi uEsawu kodwa izwi lakho elikaJakobe sho njalo indoda endala engabona emehlweni ngiyakuzwa manje ukuthi impela konke kuphelele uyena impela uEsawu kodwa mawuvula nje umlomo mntanami wena umthetho wakho uJakobe ngiyakubona impela uphelele ukuthi ubuye emanzini usungumNazaretha asewufaka ingoma emhlophe kodwa ukuphuma emlonyeni wakho akusikhona weNazaretha ngiyazizwa nenyawo zakho wathi nyathela phezulu entabeni yomhlangano sho wasonta wenza konke wangena nasendlweni wagida wenza konke kodwa inyawo zakho noma zingasho kanjalo okwenza kodwa akufani nomuntu esebuya kuleya ntaba ngoba sisuke yisiyele liyoshintsha usho njalo umnikazi wayo uthi ngabuya ngaseyena umfoka enhliziyo ngiyakwesaba ke lokho abantu labashini inkosi ngoba nami ngumuntu sabantu sonke sifana emhlabeni sikhozo zethu zenkosi sekuphakameni kunyeka sikuzela lapha ekhaya akukuningi noma sineyinsiza eziningi zikhona eziningi kodwa imvamisa insizwe zethu zilokhu uShembe akhuluma ngakho lapha esihlabelelweni lapha ethi khona ungangilibazisi wena sitha sami mawuJehova ngibiza ungangilibazi lezi insizwe esinazo umthetho wazo zifuna ukuba sinake zona bese siyayikhohlwa indaba kaShembe uthi umthandazo wokulala uthi mina ngiphaphame ngikukhonza uShembe wayisho njalo wayethi lapho sihamba khona noma sendleleni noma silele asibocabanga yena noma siphaphama simkhonza kodwa uma sineyinsizi uthi mawuphaphama uyikhohlwa indaba kaShembe ucabanga indaba yosizi lwakho uSport nasitha sami singibambezela konje ithi njengebhadi libhadula lifuna umthombo injalo inhliziyo yami ifuna uThixo ophilayo wayasho kanjalo ikhona ingoma ebhaliwe lapha esihlawulweni lithi iyafuna inhliziyo iyafuna inhliziyo